Maar ik ben de geringe man, ik kom daar pap dem kartel. Dan is darg. Ob ze dus du kan fond, arbeit dus die kartel. Kilisse wendt zich in de machine. Kart is a schrei. Geil verstei. Ich kenn die feeling. Die Client. Verfleischung von kartelig. Payment is due, the payment is due, the payment is due. Ich hab nicht, ich ging ein auf helpmebuildcredit.com. Wusste gesucht? Help Me Build Credit? Staat genius. Zijn de beste kaartelijk, de beste office. In Bazaar weet men een proef.